Miss Frederick. Your Majesty, in view of the African drive against colonialism and South African racism, what is the place the white man will have in Africa? Does he have any choice between leaving or accepting domination by the black man? ግርማዊያን ሆይ በአፍሪካ ውስጥ አሁን ኮሎኒያሊዝምን የመቃወም የዘር ልዩነትን የመቃወም መንፈስ እያየለና እየተነከረ መሄድ ይዟል። በዚህ አይነት ሁኔታ ነጮች በአፍሪካ ውስጥ ምን እድል አላቸው? በሰላም እዛ ለመኖር ይችላሉ ወይስ በአፍሪካኖች መገዛት የሚጀምሩበት ሁኔታ ይፈጠራል? የአፍሪካ አንድነት ቻርት ሳይፈረም በተናገርነው ለአፍሪካዎች መሪዎች ገልጸናል። እዚህ ቀደም ኮሎኒያሊስቶች የነበሩት ሁሉ ለኮሎኒ ክፉም ቢያደርጉ መልካም አድርገዋልና ተስማምቶ መኖር አስፈላጊ ነው። አለዚያ ግን ኮኤግዚስተንስ የተባለው ይፈርሳል። ስለዚህ ተተው ይሄዱትን ደውለታ በመቅጠር ስምምነት እንዲኖር ጠይቀናል። ይህም ይፈጸማል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ነጭና ጥቁር የተባለው መንፈስ እንዲፋቅ ምኞታችን ነው። አንድ ነው። የሰው ፍጥረት ሁሉ በአገር ብቻ ተለይቷል ማለት ነው። I would say that at the conference of heads of African states that was held last May in the capital city of Ethiopia, Addis Ababa, before the signing of the charter, I have told in the speech I have made to the distinguished heads of state that people that were formerly under colonialist regime and who have suffered a great deal must have the generous spirit of wanting to collaborate with their former masters, for otherwise through vengeance and remorse coexistence would not be possible, and this would be detrimental to the preservation of international peace. I must say that black and white as forms of speech, as means of judging mankind, should be eliminated from human society. Human beings are precisely the same, of whatever color, race, or creed or national origin they may be.